Yeah, I'm leaving. You're late. Don't just live life, maxify it. Habayakran beginong patay kubor ubah senyaw balang dhar ulong bakatrat penroisor keladap banpa ekajeng terwa syaka Harijan Panchayat Committee na kebenta ban penkre ekajakasa bagni basa temetor kini oban mino. Bat kala aipor ya ka Harijan Panchayat Committee bagade ban ajubab apok kesipau tarik uyayong. Ulong bahaden bak sarkar kalai opdiang ya kejubab na ka Harijan Panchayat Committee na kaliang jong chairman ka High Level Committee unsalum ya kejing yalang menekot ikren ya gidong yalam jong ka Harijan Panchayat Committee. Uba senyaw balang dhar ulakran naga basay bak sarkar kan ped ban penbiang ya kejakasa tang ya kitu gibalayo ya kejing itu nreikan shim KIA haga ban penbiang jakasa na kabenta kitu gebesusa BA nya temetor. Ulang bagi sarkar kan persangkat bala ban pendap kloy haga ban penkerja igbasyong basa temetor sekawai pat gejaka. Habalakli ke bagi sarkar kan le ya temetor hadin bagi beliau gebasyong kilamin on dengan gejaka. Ubak senyaw balang dhar ulang bayam mentahi ke sarkar kan plek jingmut syua haga ban penkerja aki beliau nagani gejaka. Bagi sarkar kan sesyong perkat ke bakan le agani gejaka bat kan sedang ya kanu ke projek bat kan it li ya kani gejaka. Temenin ngala song meeting haga at the level of my level haga bede be urban department tingala pan por slime nai tingala ara min slime nai kala slam pala tingala thau sti menin se ki bagi reply no ngi soal spotri gu apri nata bang sa tiga call pan kamu mentapin up ni pin khot kerana miki en ngin up sa reply soal spotri jo apri nata ka reply min sa khot if necessary. Kalau nak ingin community bahagian ka jeng temu dong sarkar bantu kerja no ini kibri besar nanti kan urang. Kat balang persang perkeloy mah. Kat balang persang perkeloy mah ada ke por dependent no. Te kumni papitip na tu por na sa election tanda mah de election but on the first day I assume office ngala khot meeting kaniro. Te mening la tha uci siki when please reply halor jeng blueprint bingela IAP what is your opinion. The market reply to Sharman high level committee untuk khot ni ka join meeting lah kan urko discuss no. Kamu sesing bafio akan jubab lagi. Na tangin tip kan waktu ko. Dan kan saran committee dong ka high level committee. Na marteng teng pi ka ngira de kuwe bat ka kup step in na ka daw nila ay ka file call ki bakin reply no. Na tang se khot meeting discuss daran denon ni. Kini kibri besar kata kata kila pelpau nak kila air jeng munjur bagi keloy bermino menisa skoi pat ke jaka. Dan kata ke jaka ke theli. Kai ko pinla. Ang ka first phase ngin pendek saya kini kejingkan raya iki nata kumu government in discuss what are the best thing we will do that only ngin jaka ban long wakan itu we have to come with a good project there. Nanti kenapa sarkar kan weng bagi kita di Harijan Kejimut deh kumta ngin yakil kita ngin kenso ngin yakan syakat kibadai 342 families. Then we'll go ahead with that. Illegals will just get them from there and everything's okay. Kamu kabasai kalau bayi gini ke balong genuine nak kita illegal satu. Illegal setelah itu pilih illegal teh. Illegal kamu ni kering illegal. Ini kan mereka boleh ni kan siapa? Simple as that. Tapi kalau orang willing yang gitu bagian minum tadi. That's why we are here to get a call from them before 10 April. Ha kawai pat kaliang ubah senyaw balang dhar ulong ba kejing pentrai ka migi projek boper leng ba smart city kila sedang baniat cekmat. Kat badan pat ki projek ki bam syamlala setia baniat cekmat. Namar bagi dan ki benta ki betengku bat ki wei pat ki tenat sarkar. Kumta don kam men penbet no ekania kedang bagi projek kinyo baniat no cekmat. Ule tu balang ba ka smart city project lamang kombasi hajar kelur tengka na kebenta ban pentrai yaki kam boper. Haka bagi dan gijing tray ki beladap tang hapo shpo na kasispa kat badon pat ki beladap haduk lai puar na kasispa. Bad mentah hadin bulu shimti biang kum menteri jong ketenat penroisor dan sesyim kia ban penia cakmat no ya gini ki project. New urban minister
meninglah song tu kat kum bolong projek lah be ki ya saya mata ni don ikatukan ni kum guru projek badang standstill nalor binga ai ko koda mar bagini ke involve lang berki other line department like PhD ke help kerja gitu ki pai ki post like yang sebro khot te ketunga namu mar de sing sekot bing mitni kana bagi department kin sim kiano kana bagi sedang pro and the rest of project it went smoothly Kali ko smart city project kalau tadi kamu gumbak 2%. don la ka jong ko so na mo den don bala ko mo bi don ka pra ni project don bla tre kam 4% don bakhalai persen don bala ko 4% don bala ayuro different project different progress Kita main jonggo ni. mo yu lai mukra bagi yo polo ko tu bala sa ba kmat gini don ki bon tilik project ni the barok long is in good progress yet to start smart road only by yet to start the rest is under progress. Anda lampat kut ke porimla apa nama bagi slow bagi smart. Yes, if the time of completion is lapsed, then only then we can take a call with them. Hadu mata is still within time limit. Hadu mata. Kat no maka dia total cost ng project. Baru kita pun saja keluar approximately, but the whole project.